Manipur Bank gaina aha maktada myampu kuramjari. Okay. Akoigi sida hangim question kaina two numbers are in the ratio 4:5. If 8 is subtracted from each of them, then the ratio becomes 7:9. Find the larger number. Ado gadi si mangwe na ko ai kanam ta se ke ko ado di ko akoina yam angai da koida pakhong gi tap yam toina hangbam lay ado di kaina da koi gi akoina na ai yambasina aingonda gi akoigi ai sahi dagi double time se leba haibdi aina sahi ma subada ai gi yambasi ke dawa maji sahi tara sureba aduna medical gi tamda ko akoigi maji ko gi double times ne haibdi amana sahi ma suragadi amana sahi tara habje akoigi 5 into 2 di 10 ne adu habi double times ne tara so ne ba aduga hangwa aina sahi yang kai suragadi ai yam du sahi kya sugadagi habje ne ko ada koina akoi ki common concept ta koina khongda ji kaina matamda akoi ai yam je sahi kana surani adu gadi sahi kya so ne matamda sahi cham so ni ana khumakani ba ko angam thang matamda ko hai kaina da koina double times na hai do aduna akoi da start point ji kaina matamda akoi gi soina koi gi question je twist tor hang pe question je twist tor hang pe aduna koina koi gi formula dagi ko adagi koi da rules ko adagi koi da asi akoi kram kan da apply to dino habdo adugi kano tene ko kan matam da ko apply to budo da ka lagi habje asi CGM na da ka oe ko aduna ngasagi koina koi da aina kano sahi yang kai su matam da ai gi yamje asi ke dong da sahi koi gi cham suroiba so ko ai yamje sahi koi gi yang kai ma su bane ba man kai nam tam da magi aina sahi koi gi aina sahi kan ta aina sahi ma su ngai da mana sahi tara su matam da only matam da hengi da sahi manga ne ba adu gadi adum always magi value do adu khogi different ore ko ada aina kun sum da man kuma soni aina yang khai sum tam da man yang khai ma soni ko aduna se poem ta hajira ke ko I thoksa le ko when same value added or subtract ko the difference between them will always be constant khogi value khogi kano se khogi magi value ma de ko asagi khutam mon ha nga da khogi yeng se ko khutam mon ha nga da khogi kulong ka le sida aigi aina sahi manga suringai da aigi yam majna sugri je sahi tara ne ba ko sahi tara ne ba adu itaraga di sida gap lai je koi gi 5 years ne ko adu aigi yam majna aingon da gi hali je 5 plus 5 ne ko is equal to 10 ne ko sigi 5 se si value ne ko aduga aigi yambasna ai sahi jam khang taragadi kidoba aigi magi sahi dagi aigi sahi je kidoba khaidok tare 5 se khaidok anda 5 tare si jana aigi sahi ne ko aduna masagi sahi kidoba aina sahi yang khai su matamda ko sahi yang khai su matamda sahi same value do adu shining je when same value added or subtract ko ko gi same value do adu hapsala ko natagana ko gi kanana subtract ko matamna ma ko gi mabani gi kanado ko khena bodo mabani gi martla yi khena bodo sen oge ne ba adi ma ngasagi mayam baduna mohodi halije manga ne ba adagi ti manau paduna mu kano segi tarichna manga ne ba ko adagi ti kanona halije manga ne ba ko manga tene ba aduna constant value do kana 5 ne ba adu agadi plus 5 to tarichda plus 5 agadi 55 la ne ba ko sine ba kana kan to si am taka oi ko same way ko gi mayam baduna magi sahi do 55 sur meba manau pa gi sahi do khon taragadi -5 tawni then manau pa do 50 oini sine magi same value on the add tawraga ju subtract tawraga ju ko gi magi kan do magi ngasagi ko gi value je asidi will always be kan ko gi constant ogena hamne ba mana question da anganda question da haina sida question da ko question da hangi ji kana da akoi gi larger number ko akoi gi two numbers are in the ratio 4:5 if 8 is subtracted from each number each of them hamne ko di 4:4 kaya 5 ko 4:5 steki kita ba akoi gi steki akoi kya kai to ba -8 ko subtract to hoiba ko -8 subtract to ko aduga becomes 7:9 7:9 lai ko adu agadi se yenga se ko se difference na je kya kana yenga se ko 4:5 abje 4:5 sta difference ta ise kya nam tanda 1 ne ko adagi 7:9 da lai jina mu 2 ne ko ado ani se manhan ge ta agadi ko na ko adudi sida 1 sida 2 ko adudi 2:1 ko adu agadi 2 je asi je akoi gi ani makta akoi gi
multiply to biro som to biro ko other it becomes 10 la ko 10 la adagi sigi sidana 6 sida 8 la ko so na koi da larger number hai mina koi gi 10 ji lower ji ko 10 ji lower ji ko adu regadi 10 ji na mu ko koi gi sai gi 9 je asdagi akoi gi mabani gi difference asi ji unit kya handra kya ko unit kya difference la give ko 1 ne le ji ko 1 le ko sigi mabani gi kano ji kida 1 le ko हाइबदी 10 गा 9 गा गी मरक्ता खेनब जे डिफरेंस 1 नेब यूनिट कोई गी यूनिट अमा डिफरेंस ले 1 जे असि जिगा ngase ke khoi gi magi mai ngase khoi gi kanu hagi do se khoi gi subject ache asiga kanu khoi gi amtne ba aduna kitaw gam tna khoi di lajana ba putho amina se jita khoi gi 10 harabnina ani mak sita kidaw ba khoi gi 0 ma hape ba 0 ma hakane sumaina khoi gi kan to khoi gi speed and accuracy da khokka dabnina si athai meta to kholo joi ko khoi gi multiplication da kholo gu tai ko adu ga jo khoi di khoi speed and accuracy da focus to khoi gi examination ina ko khoi na sumaina khoi gi kan to khoi gi method che makhan yeng bi ya hamida IT san tare ko alo si khoi gi si video che yam kana ga nin khali ko ai si khoi ojang khana khobda internet jab da ki khoi gi tu ta kana jam ni ko ja ming di ai kaure ko adu man holi mong che pa jab da ki na sum set to jam ni ko si jom yam sum si je koi ka kan to nganda yam su kana ga ni khan bagi kana ga ni am su kana ga ni khan bagi